Metsotso ke mashome a mabedi ka morao ya leshome lenaneo ke Thoriso ho Lesedi FM ke Sontaga jeno ona le baneng ba ile ditshebeletsong hle ke ipotsa rena baruti bana ba tshwere melaetsa fe ba tshwere temana dife temana yo ileng ya go kgothatsa ke a tshepa yo kgothaditse temana moruti ka je amanolla lentswe moruti ebe ono le jwa mhle mono bo wesele ono le jwa mono bo Henry Kerk ho bile jwa marana thamo ho bile jwa mhle mapostola ho bile jwa ka jeno ho bile jwa mono House of Praise ke a botsa ho bile jwa mhle CRC ntho di tsamaile jwang ba itseng ba ruti ka jeno hle ke a tshepa melaetsa ebile monate haholo bophelong ba hao e o hlabollotse ho bile jwang ka mono ka Victory Fellowship ntho di tsamaile jwang ya mongarela ke ne ke sa ya ngwana ba re he batho hao ya kerekeng o ba sia ba rotlo re be ngwane so ska le bala hle o tlo re behe mo ba ro ba be ka dithape thapelo ke ntwa bohloko ai lenaneo ke Thoriso lenaneo lena le bitswang Thoriso le hlaha bibeleng lebitso lena Thoriso hoba Ahlodi chapter 20 verse number 80 Thoriso e hlaha moo ke a gola le fule o tshwereng ngwaneso jwala bohloko bo ya ka thoko jwang haholo jwang ha re dumella modimo ra sebetsane le mmele wa hao wa sebetsane le moya wa hao tshebeletsong yena ha o ntho e ngata re tlo etsa mona go phamisa modimo o file dibini tsa hae molaetsa re ba fitisa molaetsa ka pina lenaneo lena jwalo fela ka nako nge fitileng le hona jwalo ho ya pele re tlo thusana le moya wa hao ona le dipotso tse o ntsong o ipotsa tsona dikarabo o tla di fumana naneong lena bana re tshweretsa sedumedi ke itse lenaneo lena le hlaha bukeng ya ba Ahlodi chapter 20 verse number 80 mo honong hona le ntwa pakeng tsa ba Benjamin le ba Israele ya ba Bibele re bana ba Israele ya ba ba tloha ba nyolohela Bethel bana ba kana ba ya tulong e nngwe seng Bethel empa ba kgetha Bethel ba nyolohela Bethel ke nna ke ntlo ya modimo ba nyolohela Bethel ha ba fihla Bethel ba botsa potso ba re ha ile mona ntwa e se le teng go tla rongwa mang go tla ya mang pele go futuhela bana ba Benjamin ba botsa modimo ya ba Jehova o araba o re ho bona go etelle Juda pele lentswe lena Juda le bolela Thoriso ona le ntho tse ding tse sa batleng thapelo di batla Thoriso romella Thoriso ha o romella Thoriso o hwehla le ho mema boteng ba modimo ha o mororisa Tsholo e ba teng phunyeletso e ba teng
ha o mo rorisa o tlala ka matla romellang Juda pele romellang Thoriso ha o entse jwalo o so fumane garanti ya ntwa o so e hlotse ho etsala mo phelong ba ha hona jwale mo mamedi hle romella Thoriso o hlole ntwa ha o e romella ntwa e se hlotse Bibele re sent Judah first a romellang Judah pele ebe na ya mo hey ona mo ke tla bua le wena kampa ya tlhapi mosamodi mo ratileng ona le mo ke tlang go bua le wena ka go reteleha ona le mo ke tlang go bua le wena ka lebota romellang Juda pele ha o rorisa modimo o rapela habedi ke kopa e phete ha o mo rorisa o tsebe o rapela habedi ai ha ke tsebe rena ebe bosumo na wa kulelwa na Bible ya ka ha ke bala e re ka maqeba a ha re fodisitswe mo tshepa modimo ngwanesu dula ho yena a kwetsise Joshua moranune Bibele ya ka e re ka mehla le matsatsi na dula a le ka tlung ya morena dula lentsweng la hae hobane lentswe la modimo ke modimo ke lentswe a dula lentsweng hona le mo ke tla bua ka menwana hao ye mehlano ya letsoho mohla modimo a ratileng fela ka jeno ke itse lenaneo lena ha re le qala nna le wena selemong sena se setjha sa mananeo ke kgetho re ke ha senaneo lena re qale pele ka Thoriso re qale ka thapelo ho qalwa mo pi hae ba ngwana wa hao mme wa ka ntate wa ka ha o sa o mamela hle hona le ya ka mo mamelang ha o ka bitsa ho yena bitsa ho yena thuso ya hao e tswa mahodimong thuso ya hao e tswa modimo ke re ka mehla le matsatsi #hona le modimo le hodimo mabedi modimo ke qhoboshiane modimo ke modimo hae ba ona le ntwe o tshwenyang hona jwale a go e se khutlwaneng sa ha ngwaneso o bitse ho yena wa mamela ha qeta wa raba etla ha ke tswa mona hlemo mamedi motla ena tshebeletso ya Lesedi FM santsa le teng khaitsedi ya ka rorisang Thandekiso ke motho ya tshwereng smile bona o khanya khotso ntate ke lape mona ngwane so sebetse e o kere ka mona o tswe o ye ka mona itshebeletse ka lerato
ha ona letho mona re qadile mona le gona re qadile mona le mo re ileng ra qala teng bophelong ke ke re ho motho sebaka se pakeng tsa hao le toro ya hao lebitso la sebaka seno le bitswa kgato jalo bophelong re phela ka nka kgato rose bo fihla mo yanti wena o qale ngwaneso nke kgato ya pele o bale dibuka o bale o mamele modimo tla o thusa sebuhudi ke o bala sebuhudi ke o mamela ke o sheba ha o ntso tsamaya ka ntle ka mona rena o bona yo ka enka o tlo e fa mo mamedi sebuhudi a se phomole betsa nnete a o fetisisa o kope modimo ra o fe mahlo a go bona o fele kelello o fumana dintho ke a tswa jwa le hle mo mamedi wena tshebeletso ya Lesedi FM